Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa yavuze ko Perezida w'Uburusiya Putin n'uwa Ukraine Zelensky bemeranijwe guhura n'itsinda ry'abayobozi bo muri Afurika kugira ngo baganire ku mugambi w'amahoro ya Ukraine. Ibitero by'indege n'urufaya rw'amasasu byongereye cyane mu mpande zose z'umurwa mukuru wa Sudani mu gitondo cya kare. Igisirikare cyashakaga kurinda ibigo by'ingabo bifitiye igihugu akamaro kanini mu bushyamirane na RSF bumaze ukwezi kurenga. Urubanza rw'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal Ousmane Sonko ushinjwa gufata ku ngufu rwatangiye i Dakar ariko rwaje gusubikwa kugeza tariki 23 ku kwezi. Imyigaragambyo y'abamushyigikiye ejo yaguyemo umupolisi. Amerika irahamagarira guverinoma y'inzibacyuho ya Mali iperereza ryigenga ku bwicanyi bwahitanye abantu magana mu mudugudu wa Mura mu mwaka ushize. Amerika ibwamaganira abasirikare ba Mali bafatanije na Wagner abacanshuro b'Uburusiya. Naho muri Somalia imibare ya mbere ya ONU yumvikanisha ko abandi bantu barenga 215 byabaye ngombwa ko bata ingo zabo kubera imyuzure. Abayobozi bavuze ko abantu byibura 5 bapfuye barimo abana 3.